Mumia mana na indo mwancho murigererio Ndizi TV na bwo bwansu bwo mugusingwe na kwabere gokwego kya kubwatia emiroberi yonsi ya Ndizi TV na inde charagire Chinsa Isato cyabona mugoroba cinga kingo kwarigania SMS ya Amayia eri ngumanya ari nkwariganiretie asenchera ere yobwekeranu yandira gutubwatia sensemere ya Facebook Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube tonyarwetra Ndizi TV News na bogo tweetwetra @Ndizi TV News baigo ase website yeto nigora tonyarwetra www.ndizitv.or.ke erio togendre gusanga mankiritriane Everlyne Osero tokubwatirana nere Joshua Auta asense muimanyererio kabana ntwikomerio Mwancho muriari ngo kwariga ntosanke amugikomerio korwasi to gochakira se county ya Kisii awase amateyemo korwase ekinyoro kya Nyamusi eyo toka se bunge ya Kitutu chache South county ya Kisii ya sabiro bokonyi korwasa abasamaria bayana bayigonde bwensi obwatomo yobogokonya erio komokonyera omwana obumunyaruka Sereta Catherine oyo bwate oborema eriagendererie na wikirania endoto yaye Catherine niga bwato oborema bwa maboko na bayigo amagoro korende niga atekewa yokorikera omunwa asekeria akorete amatemwa ye klasi kya 5 na 3 na endoto yaye nigere koba omuna chebina muri cyo itomildred mumanyi nabagawikira nasengeyo na gusanga nabwo Kero monto nare nendoto asobogima bwae elia aganetigo ikirania na gochengera amatunda aye kurwa ase omokioye ngano nyembali bamenyete no borema Imeye county ya Kisii nigo esabalia yangikia ase kinyoro kya Nyamusi iyo ere imeye ward ya Osero ebunge ya Kitutu chache South asengeyemo asomwana Catherine amenyete noborema asa magokaye na mogoraye kurwa okoiboru kwaye asagendete gwetera amakongu buna mamo mwabo akoerera Mano Catherine nigo na mwigurte bunali gale malite Takine tenganyore ngaru no bare makurende na mwigurte no bare mugu Gatu mano bongo barabungu ya bor kabisa akirion sinanyi bwate ne skuru mpu amoirete akonye tune anko yaye akira murikirite skuru iyo ere kuchibogere ya special school Mono mwana gakina atembera senkonyara amana bani nto akumbwate si kurende bono yaikira senga kisengi chibono turo chibono okinire na bwata maitaje yaga niri amangi buno mwana muiseke na kire gento gonko mukorera bunariga mwana unari school na korete saradiate no nabona nabwata na chita kanyoro mwana ka school ono nabona twerete gasi ere nkon kurenya sana ndete kumbwatesi umwana oyo bulindi kwa eno bakon sana sinje kwikamo kora kire gento na mwana kire mbura ya ture sinje buna bono yaja kia ture sinje chugere satambe uno wikaga kinteme na mubika on plastic gasi na bomba tere nkonga kya bamito ndi yanyali kana yasayo kuruwanja mombo atesi Nonya na boigo nigo isemoke abeiriga kubakonya anene mono asensemo yeskuru asenere abwata yaiga bona ko klasi itu mwakuja bona ko sala form 1 mwako bona iga bona rende na tukumure skuru nimba to mwako kumure skuru yo agna sababa konyi aso mwana sana nyina ya fingu kwa mati Antu ule muru bona wanyotimbu atikasi ngokora tubatikasi ngokora agna sababa konyi onya simbara tsubwe logiri mo sana tutu maima no mbu tubagendi no mwa msitu Vincent asonta karata ka bona iga mutubati si mwa ya skuru ekara jino tchia antu tukani Bono nigo familia yo eganetie obokonyi lyo mwana Catherine gocha kogendereria amasomae Akina go sabaga ki bokonyi bwa gutuka ona ba minta abagakya abagabana no musene tuito ona ba MCA nabande bonse bali baligirite mwana obokonyi gaki bankonye egera ndoto yayikirane kirenga kiye gene yakiyabate 17 igalirite itino no muntu monene ono witsi yaene nene abambuetaki ekogera guikekire nyene chogo ikakorukire gento gakyo ndi yanyalikana na ikonya musamario ndo muyaiga ankonyero na secho agachiro yerengi yakubekoro agera buyekonya na mono nabone skuru yaye unabona aru na burikindu no akora koru skuru cyabo go kire iburu kire very expensive gakyo ndi nanyo musamari ankonyero mwana oyo igasa masomo geko na kitini kwenyara Omwana Catherine nigo abwate endoto yae eliaga nitigo ikirania buna agontebya na kore pikila ziti bona ntege tine chenga ndi school
Era konye secondary. Nanjingenda msoma mna bana bana. Njimpe dinyo saka ngoni kingo kode school njembe charge. Nganonye omwana Catherine kamenyete asoborema nabwate ekepawa gyokulika nomonwa nokugani kwayo konene ngolinga abasamaria bayagwesokia iliko mokonya elindelia aigendelia sensemo ya masomo naboigo achikuikirania ndoto yae yokoba omojaji. Kinko ripoteria egetaseni kia Ndizi TV kuruaga iga imeyabo Osero imeya constituency ya Kitutu Chache South elietaliane Mildred Momanyi. Miamano murikeito Mildred Momanyi ase oroboti ororo ikranu umusacho yomo kurwa sensemo ya utamba hiyo toka sewodi ya Kiogoro ibunge ya Nyaribari Chache County ya Kisii ase rieta James Otero nigo abeiriga ukwanira imechanderi ya wetera neye magega yere gusaganwa n'abantu bakagere ko bibago ase umucho Mombasa chingaki ateba bunaniga rangiritwe no mwanchioye elio konyora emeremo kurinda kabaka gusaganwa koirerere ko butorwa okuro kwaye kurengana nere nigabereka wetire mechande menga atari kwenyara gukora kende yonsi murikeito Josephat Amisi na manke esabari ya itoni gatwira eyemo aseyemo goikera ase ekenyoro keirianyi ekikereme ye location ya matunwa ase enke yenigo twamomere James Omosa oyo nyarete ko bakurwanigwa amone bibago ime county ya Mombasa magayo mwancho yo kumurangireria emeremo kurende magaya yenigo amubangerete ebibago ebibyanyarete ko bikomarwania Sumarite ngo James Omosa hotel se job ko tamba iriani wangisa location matunu location dunande garo pinakora kana yoni ne wala tukindega ina takomia 2018 anga tuku Mombasa muswali na bugate kana tu Mombasa kana Mombasa ngana ga hami tuko muswali na bugate atuba nyoro mwana royo era kitro mwana yomba ero bano bani bos nona ngati Mombasa kumende baga ngundere kubere kumitaye ono akaena Mombasa karangili mwako yenga igasi atokira inju tokore tonyole tukiniria bana bagwata bana babiri ekera agenda nyuma achire matuko elituke limo eliakabere toko una job tari korrekana bona job to komuligi on almost 3 months to recover yoro tukari ono miswati ane tena rokete kumakara mjande yona bwati nama bwata bako mwasingeta bwati mukonya komako nyatinga na bachande bitu warenga wibuli babengo mugwata na nintu wangeto kanyangiri kumujande tuwa bwata na balu nanti katenje beka na bwata bako Erati natinja nyama mwana we muri gaetayo na batika kutikara ninja James Omosa boigo nigo bamenyete amono mwanchioye ase miake menge wikira ekerengo wanyarete ko bakogosana keigo kurinde omwanchioye akanyara ko bagakogenda gukia ase county ya Mombasa muntu wengena era berta kanyoro mwana akaba kumachaka Mombasa Wenda atini ngajaga na Mombasa. Kadara yo Roma koyo. Ikuruga ga kundangiri. Au tingambu ya ndangiri. Pake fyana ntumere yochera kuruga ukiyo. Naiko kumanyora kare se ga ya kwa. Nige mungu kana ga swa nyumba. Kutukobu. Aitenga ho nyumba. Ya sota nene ga ya kuchikumere ba kuchikurangiri shikongo. wikira boni gonega James ya gutebata manyeti aso mwanchio yare na boigo taire tigetambo kero kyo motarera ase nyagitari no nyagocha ase nga yaye magayere ya kurunya gitari na wika ase omochi o Kiogoro Kweli ga burete ayo jamanka ando bitage tioro ando toro ngita no hebru so ba mo tanyo ucha no ya konrati konra amno sa go ba bango mutinyu ikomi anta yo chukuru so ba jo chukura Tiken rete usiga. Wage imba jiko buga. Tanya buga tu mwana ma kan kun toro wata buga sa wata ko. Yo ati mo woni. Ta jo dam buga. Anya ndu gura tu mo ko. So buga arti mo ko. Ona wasum buga ti.
boigo James nigagokire igitambukiro kimusamari umuyo nyarete kubaga gwesokia na koenana ikirogo kie wheelchair ikira mokonye ase ukurwa kurwenseme yemo uchiase yende nonyandare gatwakonye bikiroga twatabire mbiyamon asaba samari bonse basokire agutubwate siese gurube yo gusuma job abakire mbiyamon nondu bwansi urataka kumukonye na bakumukonye kyagero kugani kwacho bubono ngiye kurukunge amate ya James boigo nigagokire igitambukire gikyo bakonyi ase boigo baboririe barai abanyarako bagwesokia na kwenekia nga James onyareko bagwetenera wetera ase obosoni bwa ebikoroto ase boigo ikera boniga atabwati ebesera nyarako bekumwanchera anyarako baguchaka obonchereri obwo ati yonkero bapa monta yango njikira tuko suma usipara ndanyirani ndo unere yango ndere gashia ni kwa ndali gashia wao ndetayo utuko konsumu lakini wabirikia mota amokara amokosoka ndivyo kanike para ngori kinane tu yatunya usana mate usana onyo ya yankondi go support amokonye kene nonye besa igorire bintu byai anyore nonye eti egari eri ekeroke like bwate mota akolitira gochie para namanyete gosona ayiure Reporter ya Ndizi TV kurwa ase sublocation ya Baronyi iyere ime location ya Matunwa ward ya Kiogoro ime constituency ya Nyalibali Chache county ya Kisii eliterane Josephat Hamisi Mia mano morikeito Josephat Hamisi ase oroboti ururikiranu obwabani gobogendrete kubwata abamenyi bebunke ya bubasi eyue gotoka ase county ya Kisii neye magega ya uburwaire bwa anthrax ubwo kubwate tugo koenekiwa ase nsemeyo koirera abante meronke bere kurwara abo bagendrete konyoro bwenya ase nyagitari kwanza ilikufa wakakula wakachinja hiyo ng'ombe hawa mandugu zangu wakakula baada ya kukula ng'ombe ya pili ikakufa. Sasa vile ng'ombe ya pili ilikufa, wale walikula ile ng'ombe ya kwanza, ndugu yangu mmoja alianza kufula mkono, akafula, akaenda akatibiwa Krigolis. Na mwingine wa pili akaanza kufura shafu hapa, akaanza kufura shafu. Baada ya kufura madaktari wakakuja kutoka Kisii County, wakapima hiyo ng'ombe, wakasema hiyo ng'ombe nyingine ishikwe kabisa, wakashika, wakalima shimo futi 7 ikashikwa. Baada ya kushikwa sasa watu walishikwa na hofu sana, wakasema wacha serikali ikuje ituangalie kabla ugonjwa ichaenea sana. Na kubwatikana nekyo nigo igati abali babete bakonyorekana ase amakongwayo babiri bakwerera imechaniri babiri bawetera ase nonyana boy serikali ya county ya Kisii yaenekirana n'ekikoligereria ngane yo asoboime na koenekia buna oburoiro obu bwabeire boko bubweniwa ose nabali babeire etugo yabo yabeire gego kwa babe bakonyoro bokonyi kurwa ase serikali. Hii familia tumepata mkasa mkubwa. Ilipochinjwa ng'ombe tulikula nyama. Hata watoto wangu walikula, hata kuna mmoja wangu hapa mwenye alikula hiyo nyama, na kuna ndugu yangu mwenye ameathirika mkono, mwingine kichwa iliangalia nyuma, mkono unafura, hata ng'ombe zake zilisa sote. Serikali na waomba kupitia gavana wetu wa Kisii County tumeathirika sana. Tumepata shida ambayo hatujawahi kuona kwa hiki kijiji. Wana kijiji wote kutoka hapa mpaka kwa mpaka huko mahali tunaenda mpaka Nyecheki huko. We will do this exercise. We will begin the exercise on Monday on the 9th. But also on the ground we shall have not only the vets, that is the doctors for animals, but also the human doctors, so that in the event of any, Obwagachi wech nyomba aseri goliriororo oborendi okoroswa wech par na boigo komekwa kwa mache negatie meroberio heyo muraibwense ya Kenya Dr. William Samuel Ruto agendrete gukwanira eyo arachewekirania chinga kichubura ibwaye gukwana somusangirikano bwa masabo oyokorekana asegetiye chigosori kyana nyuki me county ya Laikipia. Ruto nigo aenekia nigo barati kubwatirana na baraibonsi anende korwase county ya Laikipia kwenekia una amagende abeirega kororokana. Tumekubaliana pamoja na hawa viongozi na nimemwambia governor wetu hapa mambo ya affordable housing.
apange shamba hapa Nanyuki, apange shamba kule Nyahururu, apange shamba kule Rumuruti, ndio tuweze kuwa na mpango wa local housing. Na tayari tuko na watu wa kujenga hizo manyumba, tunataka mtupatie ardhi. Ndio pia tuwapange vijana wetu katika hiyo mpango yote. Hatutaleta vijana kutoka mahali pengine, mafundi na wale wengine wote watapatikana hapa Laikipia. Tumekubaliana vile vile kwa sababu wakati nilituma Deputy President hapa tukaongea mambo ya usalama, na tumeshatuma tayari Professor Kindiki. Tumekubaliana ya kwamba tutaongeza wale National Police Reserve 360, wengine wataungana na nyinyi in the next few months. Tuhakikishe ya kwamba tunadhibiti mambo ya usalama. Tunafungua shule hivi karibuni. Tumepanga kuhakikisha kwamba watoto wetu watapata mambo na utaratibu pale shuleni. Transition itaendelea kwa njia sawa sawa. Tumekubali ya kwamba kabla ya mwisho wa mwezi huu tutakuwa tumewaajiri walimu wapya hapa Laikipia, walimu 300 wapya. Mimi nataka niwahakikishie viongozi wote wa hapa Laikipia kutoka my friends the MCAs, wabunge, senator wenu, governor wenu, tutafanya kazi pamoja na nyinyi. Tutashirikiana pamoja na nyinyi. No muraiwe kiama kia ODM Raila Amolo Odinga nigagendrete kuburia barai anene kurwase obomo bwa Kenya Kwanza kwene kia bunango tigabare siasa ase chi kanisa ime okwana chinga kiekirana asumusangirikano bwa masabo ase kanisa ya ACK Cathedral ime muchi Mombasa. Raila nigo ataba agosasingira otabna obomo bwa Azimio la Umoja One Kenya nigo butigarete koba obotingu asa ebo igaganiria barai ya bugo serikali ya Kenya Kwanza kwene kia nangoligereriere mechanderi aba Kenya bawetera chinga kiechwo igo Raila nigateona nigo bagucha kwenekia kiromo Kenya onyoriro bosibule bwae. Like my governor said, we don't say politics in church. We say that we come to church to pray and fellowship with fellow Christians. Tukitaka kuongea siasa huko nje, ingia kwa kiwanja. Na wale wengine wenzetu pinzani wetu ambaye siku hizo wamefanya kanisa kama kiwanja cha siasa. Baada ya ibada wanakwenda pale sasa, wanaanza kusomea sisi tunafanya hii, tunafanya hii, tutafanya hii, tutafanya hii, wale wamesema uongo na kadhalika. Hapana, wacheni kiwanja ya kanisa ibaki kanisa. Tuende kanisa kuombe na Wakristo. Mkitaka sisi kama wanasiasa tukutane kiwanjani huko nje. Wakati huu Wakenya wako na shida mingi. Njaa imezidi. Gharama ya maisha imepanda. Pande zingine mifugo zinakufa. Pande nyingine mafuriko na kadhalika. Lakini nataka kuambia Wakristo ya kwamba Wahenga walisema baada ya dhiki faraja. Tuna hakika kwamba tutafarijika kama Wakenya. Na nyinyi mzidi kuambia sisi tutazidi kusimama imara ili haki ifanyike katika taifa letu. Nomo chumbe bwe bunke ya Keses Julius Ruto niga mwachiro muraibe kiama kia ODM Raila Amolo Odinga ase ogosoana na nobokoreri bwayo munyakiro ubeke ombeke bachorine chimbebe IEBC wafula Chebukati. Ruto yobaga kumwegerera Chebukati nigo atebabuna naikirane tiemeremo yaye bunebwenerete anene asobochori obonene bwomwako eta kwene kiabuna omorembe naboigo obwasio kumbwarokanete ase obochori obo chinga kiechwa igo niga muganirie Raila korua maskani ase aba Kenya bonzi elio morembe kwene kiwa imeyense ya Kenya. Kwa mara ya kwanza kwa nchi ya Kenya tumeshuhudia uchaguzi wa amani wa kipekee ambao Wakenya walipiga kura kwa amani wakarudi nyumbani kwa amani wakingojea results itangazwe. Kule Bomas walitufanyia mchezo mingi. Chebukati kama angekuwa mwanaume na kutoa maisha yake kwa ajili ya Kenya, Kenya haingekuwa mahali iko saizi. Na Raila tunakujua vizuri, wewe na deep state yako mulikuwa mmetupangia maovu mengi sana.
mpaka mkaondoa makommissioners wane wa Cherera mkitaka kuleta taharuki kule Bomas. Huyu Chebukati ni mtu alitoa maisha yake ili Kenya iwe mahali iko saizi. Tafadhali tuheshimu Chebukati. Kama kuna mtu anafaa kujibu maswali mingi ya ukosefu wa usalama nje ya Kenya na aliyekuwa na nia ya kuleta shida si mwingine ile ni Raila Odinga. Na Raila lazima utuambie, isipokuwa ni wewe umetangazwa kuwa mshindi, kwani hiyo si uchaguzi ya amani na ya uhuru na haki? Must it be only you to be declared the winner for it to be a free and fair election? I think uchaguzi tukienda kwa debe, kila mtu anatamani, anania akitafuta kura kutangazwa mshindi. Sisi kama Wakenya tunapinga kwa vyovyote kuambia Raila aheshimu Wakenya, aheshimu Chebukati. Na magega yomurai wense Dr. William Samoei Ruto komochora Profesa Fagucha wa Kodiba ilikuwa muteneneli o Kenya asensemo isemi asensemo ya Brussels ime ya Belgium ni gobono abarai ababwatani bechikanisa nabo igaba menyikorwa se county ya Marsabit besokiriye na kumwakira Rutombi ya mono anene boigo asokoena na amabaga yemeremo ase abamenyikorwa sensemeyo abarai aboigo nigo baganirie siasa kubekwensemo elio bwa matobu yako enekiwa as alena senseme ya Marsabit bunenchireyemo yoko gosibunenchireyemo yoko enekia buna magendero abere gako enekiwa. Mimi nataka kuchukua nafasi hii kumshukuru rais wetu Daktari William Ruto kwa kukumbuka sisi. Siku ya leo tunasherekea nafasi ya Profesa Fugicha wako ambao amepewa nafasi ya education attaché kule Brussels. Tunamshukuru sana. Vile vile ametupatia nafasi ya ma-PSS wengi kule Tana River, kule Mandera, kule Isiolo na hapa Marsabit. Commissioner Kelo pia ni PS. Tunasema shukrani kubwa sana rais wetu. Na sisi kama wananchi wa Marsabit, hata wale wamejiunga na chama cha UDM na kupigia kura Azimio, sisi sote leo tumeamua ya kwamba tutaunga rais wetu mikono. His Excellency the President of the Republic of Kenya, Mheshimiwa Ruto, ametupatia nafasi ya muhimu katika hii serikali. Nashukuru serikali yake pamoja na yeye. God bless you. I'm very grateful on behalf of my family, on behalf of this village, on behalf of this location. We really thank everybody who has participated and made this day a success. Abarai kurwase county ya Wasinigishu bakorawa n'umugavana bwe county yo Jonathan B nigo bakwanire gosibagikeire okobora ko burendi okokogendrete kwenekiwa ase kerengo keigoro imeye county yo bagokwana ase mega au abarai abo nigo anene bamochirie abo bisabanyanyimbo aso gutaikirania emiremo yabo bunibwenete igento batebiro na kerokende nigo gekubairera barabwo kagera buna aba bisabo nigo bakubwa gosinigo babwatranete aso Obu. Nataka niambie security apparatus kwamba mkuje mjipange ili muongee mambo ya insecurity. Kuna mahali wanalaumu hata polisi kwamba kuna polisi ambao wanatumika sana kwa mambo ya violence and robbery. Mambo hatutaki kusikia kamwe hapa. Aswa hii hapa ni kaunti mwenye rais wa nchi ya Kenya anatoka. Masuala ya usalama sehemu hii hatutakubaliana nayo yachesewe. Juzi kuna duka la M-Pesa hapa annex walifahamia mjana. Juzi wameenda kule Naiberi Center wakafahamia sehemu ile. Kwani hao watu wanakaje? Wako na kiume kiasi gani ya kwamba maafisa wa usalama hawawezi wakatambua ni nani? There gonna be a robbery 4 times in this shopping center. I know that you're in cahoots with the thugs. There is no way there can be thuggery here and the police don't know who it is. So I know it's the police. So we know the thieves are known by the police or the police are the thieves. End of story. So we want a response within the next 1 week.
Esemo ya barubi korwase nyancha ya Victoria nigo bamochirie ogochika kwa waziri o mining Salim Muviria ase okogania oborubi gosie kwa weka Chinsa 11 nusu korengana na barabo nigo batere na abarubi abange nigo bakore mirime yo chinga kyabutko na igo nigo baganitie amachika yuwonchererwa eriyo kwewa chinga kinyororo goikerania gose kwewa chinga kinyororo eriyo gokora oborubi bwabo asobwororo kigima ati saa 11 ikifika uwezi ingia kwa maji juu kuna watu wengine wanatega usiku. Sasa naomba serikali yetu, ni serikali ya Kenya, mimi pia ni Mkenya, waweke sheria nyingine ambayo inaweza kusaidia watu kama wavuvi. Pia inafinya sisi sana juu sisi tunategemea hii barini. Sisi tunavua samaki hapa, sisi hatuna kahawa, sisi hatuna miwa, sisi hatuna vitu nyingi. Cash crop yetu ni hii barini. Sasa hiyo saa 11 ndio tunaingia kwa maji, tunatega samaki, ikifika asubuhi. Sasa hiyo ni mategemeo yetu. Mwancho muriere bono goikiraga igano ngokorera Amayia Chinsa Isato asenchera ere yoboikirano ekerongo akirangambia mono asogochora kobananchi goikomerio bari bonsto abatoko bwatrana koene kebuna mangana wikira asenchera yoboikirano na barabuni gonko bakirangambia mono yoro nabakogendera gotonyora asensemere ya Facebook Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News na bogo tweet asensemere ya Twitter @Ndizi TV News boigo ase website ya itoni gora atonyora wetira www.ndizitv.or.ke erio togendre gusanga mangini wakabere na inche Everlyne Osero twawatrana nere Joshua Auta kwene kebuna wikira sensemo imanyererio na boigo Abigail Nyanchama oyo ene kyabuna chibichanerio gicha wikire asenchira yabene kukuganeria oborigereri borobia asemirobero yonsi ya Ndizi TV na bobwansu bwo Gusii na boigo obotukobora botahereru boikari tkoria ankyo.